Communiqué. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Comoriens et Comoriennes, depuis le 7 avril 2019, tout Comorien de la diaspora comorienne de France, de la Réunion, etc., la diaspora comorienne du Sénégal était obligée de descendre dans les rues pour manifester et s'indigner contre le hold-up électoral du 24 mars dernier. Cette mascarade électorale est suivie de meurtres, des emprisonnements arbitraires, des crimes organisés, des violations des droits de l'homme, et on en passe. Depuis le mois d'avril jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas cessé de dénoncer le régime sanguinaire du dictateur colonel Azali Assoumani. Nous avons tapé les portes des autorités sénégalaises, des instances nationales et internationales. Peuple comorien, au vu de toutes les actions menées par la diaspora comorienne de toutes parts, cette diaspora en commun accord avec le mouvement des jeunes patriotes d'Aoula Yaraki, 6 aux Comores, présidé par le président Abdallah Abdou Hassan alias Agor, se sont concertés et ont décidé de rassembler tous les acteurs issus de la société civile et de la classe politique comorienne qui luttent pour un état de droit aux Comores dans un congrès qui se tiendra le 7 au 8 février 2020 à Dakar, au Sénégal. Chers peuples comoriens, le congrès portera sur 3 thèmes essentiels. Premièrement, le bilan de 10 mois de lutte. Dresser un plan d'action d'un commun accord et décisif pouvant nous aider à nous débarrasser du dictateur sanguinaire Azali Assoumani avant la fin de 2020. Enfin, proposer une cellule qui sera chargée de veiller à la coordination de tous les mouvements et aussi de veiller à l'application du plan d'action qui sera proposé et adopté dans le dit congrès. En effet, le congrès durera 2 jours, dont le premier sera en session ouverte, où il y aura la participation de toutes les sociétés civiles africaines présentes au Sénégal. Le deuxième jour, les discussions entre les membres de la société civile comorienne et les acteurs politiques comoriennes suivront à 8 heures. De ce fait, nous lançons cet appel à tous Comoriens et Comoriennes, épris de bon sens et de justice, de bien vouloir soutenir et honorer cet appel de la jeunesse comorienne pour sauver notre pays qui se trouve en ce moment au bord d'un abysse. Vive les Comores, je vous remercie. Aluhaki taifa ili reshmezo wajajahaku wato kwezi bahatu kwezi wajajahaku kwezi watu kwezi wanashe watu raume rawashe kwezi wakomori nga mjibundao masiwani wakomorika nga mjibundao le faransani wakomorika nga mjibundao haruma zinsanansa bali nandani wakomori mwende na udunga komunike ikao yanzifa lugha ya Kizungu sirengesha bahashinu hautafsir au hautarajam lugha ya Kihatu reonese proje kao ngasiniyo na de proje ya upara wababa hatu watata hatu wahu watu wanashe watu ikao ngwa wani yao
bwana za ukombo wa enzi ya hatu uvaoneka ule jihundao. Wanyasi watukufu baba hatu za hatu si haliba ngo timizi mwezi 10 ranzilo honzianirwa nao riparse daula ya haki afikirike ya korongo bana arongo lo khashizungu hazaba yoka wakati usauta shedeshi komor wazungu hamba le temps est venu wangeza hamba this is the time undo wakati karkenzi reonese izahenda ni zatuhenda zafanyiwa ni zatufanyiwa reonese izakiri zatukiri he bwana ikaudori wanao si halibana yotimizi meziku ngari paraone hunu Dakar mjikao ngamjua kwa mji wa msomo idime na rahune kurashi leo wakasiwa na zioni ripare wa baba hatu riparo wa tata hatu ripare mabani hatu naona wa huwa tu jeri kenzi rifanye mahadisi ya msomo haukomboa enzi ya hatu usiku ambao bano usiku ubewa jana hauka mzee wa shababi Abdallah Hassan Agwa arongo hamba usiku le 7 février ndalo 8 février abola dima ngari midao ni hunu a partir ya le premier waswili le 6 au ka le 7 ngari njao fazi omparo unu mparo hindu hauza bari mparaoni hauza barira tungu wa Dakar kwezi watukufu kamti wa jeni na mchuo ya ukaimbwana inu yandisi wa Komor yankuli wa nwalo Faransa no Faransa dwalo wenji wa manifesteo ijoka yo njema hauzi joka zo jisa eka kongramada yunifanywa Faransa japonga bazafanywa zinji sharo noka Faransa wa wenji kwa nafshida wa keivu sisi loho no Senegali karna bula rende atabu za visa walo Japon walo Afrika de manière générale kona bula wen hunu Senegali anuka lo demando a visa hedi wanzo ya jambo kongrenu gujojo wa hoja hedi mena ratungwa hunu Senegali na hashilizi za yaukana hunu Senegali unuka wati parti politique yuhana zioni ikawa wajitolea waone bwana inu yabo hoka mje hunu abukarja trawa wakahuni na mgujojo wa hoja jojo ande Faransa par exemple jokika ripara ni mapolitisi ngawajoba kwa tukuja wakanga risibadalane ngawambo kwa nahuja mwe bwana inu kama politisi dwazitende dokusiti politisien chaque fois rwania nti ya hatu doko abohena mndu mtoto huja ajato ifikira ya hatu zabari le set kama ndio anakao ya usiwa wengi ambao uko kule jaona jao le seti bado jojo ukaza ka mwezi wa Desemba uno jori jibia hoka ngarambu wao ila huba ya kwa nansi wa tabihao ne ziru Komori wajoanza kebano nushao azalia rohe wanjeleula ya haki we Desemba tujoka ukiro tuanza ke omwezi omwahao hisa donc azalia rohe donc babo joka njema kafanya congrès janvier shana relewani ukabanu msafara wa barini na hawani na msafara wa barini na hawani wao pangwa kinacho kilivana na maulo bekana mjeu Senegali kinga wasulika mo daibie waje ngabo besiri wabidi wa wadoha hamna adimili atawajo parse biyo kwa rabula nao maisha kauru rupia waishio titono alo Faransa kwangu fanya uhazi ngabo aluko murabidi waje kwa wenje mwao kwangu fanya sikatulima ngabo alo Afrika bidi waje waona zioni donc ungebidwa ebabi waje na sasa radio veshe shauri hamna dimili atajoshida parse biyo ili mena ratibu leo 7 février ikao abunga sina mwezi na ntihu bano nugu johia jipange ya wahia la hefami ya wahia Paris mkatabarini ya shindi yake bano Dakariban wana matukufu ya korongo bano hazone sandwe shirbe hau Dakari van tizamba roka sina mwezi 10 dejari wana bana yinu o ikao la timu rijuzi se izahenda za tuhenda yo mada ya mwando ikao ngardu hadisi mu Senegali izahenda za tuhenda izabili rekebeshewa izabili za encourager wa daziri ahanza vanu na mwishi wa domini ya roho nikaramba azali sikalaoze sheleziza tiazali mwili shazali yo de system yo de poya mwando jobe ha Senegal ena mndo na balie yibila ya hae ena mndo na balize fikira za hae jero nesane bwana kando raibwana izurahuna na zasu ipo ya bili jukora ha Senegal doka vanu bwana yeke juona watu na plan donc ukabuza fanyishia zamba ngabuza kufanyishia donc wakati usauja izafanyishia soko fanyishia volonté personnelle amadwalo Senegal watu kufanya hai volonté ya hao
walo Faransa de même tukufanya volontaire hao yolo Japon tufanya volontaire personnel sio wakati Saudi au conjuguer walo Senegal walo Japon walo Faransa walo ni malana kutipia wa conjuguer ze koroza hao rikane plan feuille de route ya aboutir à un objectif nzima no lokale to system global ikawa tudane mzee azali iyo point ya pili ikawa ngejoli vya Senegal lokale dresser plan ya utongeza davantage vishinerwa ne bwana hiyo et point ya rari ikawa ngejoli vya Senegal ni yahusu cellule au kanga bantu wengi wajo Zambia akaba no wafanya mabunjilio menji wafanywa congress nji zabari tsoruma za congress hizo ora relation hindi ze congress ifanyishiha walake tukao mkonti wa Dakar ule kongre yenu ngendo ya menye au ngendo ya hara za kongre zao zafanyishiha ze kongre zafanyishiha Dakar ngejo ile keze itie mvu aenda mbele abwe kadro zarangalia hamweze kongre zafanyishiha japo kwa wengi wajua Zambia kama noti Zambia mwadoni ka kongre ali afanyishiha ya ole bunji mabunji afanywa Marseille na bantu wengi watushira warenga fungu yabo hadifikite kama mzeji wao donc avoka sina ngizo la légitimité shangizo namba traramo hamo duka kwa shina wa assist yabo duka kwa shina wa contribuer abunga mjukumbwa walo Japon mjukumbwa walo la Réunion mjukumbwa walo Senegal walo Madagascar na generali ikari shidi pesa mkonti jo shia taganywa na wao pia donc mkonti wongo duka na maana mema izijula wana yabo ngajoka na fikira njema ziliza saidie za sasa hadisi wa Lyon hauza hadisi wa Marseille na jao donc ishijoko ka plus hamweza fanyishi halio nizafanyisha bali loka Dakar ngarongo Mwenyezi Mungu rihensi cellule ye cellule yinu ngendo ya veille hamwe plan d'action joko hantiwa imetwa na application ani voto kari hensi plan amali zafanywa malani rajina kitu suffise et que plan hanti wangebiduri kaze cellule wajo veille armwe mise en application ya he plan donc arabo Mwenyezi Mungu yabo siku rihensi cellule ikawa ngejo charge aroma omdungi sonzia ze idikao rejo amba yao ngarijuao wana matukufu ikao ijo kirike po yane hao kakihadisiwa mtukaye uga bajo kuja pensiri ngajwa itie amo ordre du jour ngabajwa bakana ce n'est pas le moment japo kunga watu wengi amada asinga rabao c'est pas le moment auka je vois mal auka rikensi do ji dispute ama pesa ka rotuka ya rondoa na bora kajara rondoa abo sana wasomole la husu transition équipe ya transition donc ijo kiri hauka kekiri les solalol hadisi wa mole congrès ya Sénégal ça ce qui est sûr c'est que les solalol kati priorité hauka kana ujo hadisi après azali nikasema après azali de commission de transition na kwa zalingeba donc ezilo prioritaire do kari fa rianti clarifier de tuwe azali donc ikari wonokai plange jo usuibu vanna miezi mingapi donc ijo kiri rianti muda kama na miezi 4 au miezi 5 eke plange dunga usanzi yaka na ronane jeri hanti e commission de transition au kazali kutke kutu mujoro haba na sokara hawi jo kiri parce que oui les bojilo wajoko décider de m'après wajoko participer on be ashina hadisi sur la ligne sujo jari para na Dakar tena mbanga hadisi ngo za transition bazo na wili na jao na jao donc kwa hiyo la ligne jukuri ke poyane amai ordre de jour ona matukufu Senegal tizamba rokange wa accessible nujukanza yaji ngujuhuja no ngarengao ze disponibilité za hatu ngarengao ze disposition za hatu rifacilite risahilishe womjo Senegali nabunga abo kwandwa heze visa mwambia ndoka ze visa zo facile ukamrashina ziparise ngabo ze séjour ngabo Mwenyezi Mungu risahilishe tena kwandwa he ya séjour ola ze restauration ola kwandwa wa he shahura pia ngabo Mwenyezi Mungu risahilishe ze ngozo pia rirande facile womjo Senegali basike complication bali na bali wana matukufu wafikiri kati sisibiria masuala yao pia na omba Mwenyezi Mungu yauka garjoto wa numero japo garjoto communique moi communiquer ngamjo kwa sasa numero za wandu yabo garjoto ya plateforme en ligne inamrika ndo kwa plus d'information garjoto wandu ka ndo contact raiho bonze Faransa na hono Afrika au Senegali na za numero ikao na za email kama ngamjo na mwaze se communiquer ngamjo kwa za numero zeno kati manzao za email ngamjo kuanzishia nganyina waloko mori president wahe mashababi ngani walo Faransa ngabalo Senegali Afrique de manière générale ngamijo wa contacter et plus d'informations wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi kauti mlifu wa Komor mdungu ikomunike kaondo yafanyishiha haruma yensi ya Senegal harumu wa Dakar leo juma
he lugha ya Kifaransa ne lugha ya Kikomoro kartina winji wa ndongo hakaze muhimu isaza mishiha shando huja rilie conclure rionesi au makinif riambiwa komoruka na mke makin wala wanukao wo hanza urongo warahawe jafikiru kaya iban wanandu hindini waripara wanukao do amparani banu wanu wana wa Komor wanu ni toma ya Komor ya leo na maudu wana wanu udingoni mwao wawameja daone raisi wa hema shababi wa daula ya haki ikao wawani yao wa mkondo wa hensi hatu leo na maudu wana wanu wawamweja nujimlifu wa hema shababi makadr walio harima ule mengu kamil rango walio faransani walio harima ze daula zonsi pia wawani yao daula ya uhaki aborika handari mtulizeni ze roho ya ukali mnashioni undo wakati wa ufikiri yode maana rapara wandu wa Senegal hauka huno ndo hulio wanazioni wafikirio walio harima misomo ya hao na woti ujeni wala woti uvantara hauka haina mrika undo ya some tarikh uparisokana haina revolution tokawe onsi ze revolution zikofanyishi harima ze universite hauka huno mahalani walala ilmu na ustaarabu na utamaduni wa hadesansi usoni abo yode maana rafakuwa yishobaha shinu ili rionese wa ujimlifu wa Komori kamili ya ukaya wanua na zijana ikaunga mwaju wao wajitolea hamvu hawakati hailmu ili wasaidiensi ya hao iparisane au iparihanihe ikeme ngoni mwezi ntiza basauha ikamla wamwangalie harimo ulemengu kamili wale revolution rangu ulemengu wa Kiarabu rangu ulemengu wa Kiafrika rangu zenye ulemengu za Kiarabu za Kigharb au zema occidentaux mojo parisaukana haina bwana yoto anda mko bazima haina mbulona zemvu rangu zemvu za mali zemvu za fikra zemvu za wakati zemvu za biswara wanutanganya habazima ili wandu wafikiri namna yotongeza wandu waswiliro haruma zembwane kaundo wandu aminio na bo utima staja bokaya sime Islam Mwenyezi Mungu aende atorambia ukana wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayr Mwenyezi Mungu hamba ukana na mtahize mvuzonti pia nyime Islam na mtahehe na mvumkenizo ili mshinde mje mwanene maadui wa Mwenyezi Mungu ni maadui wa hani abokara raba de maadui wa Mwenyezi Mungu abongo atulihani hao ikaramba de maadui wa hawa Komoro abongo atulihani hao yonde maana ikao holiho sime Islam gariparanao rijeri tsanganyi zemfuzo ntipi rangweza akli rangweza biswara rangweza na mjitoleo ili zembwana zinuka au sonti pia haina mruha jirenge hajitolea ili ya waninye zembwana zinu ataziwaswili wakati ukari tanganye zemvuizo usaucha abodo kurosheleza wa Komor haukaya zerogozinu zinkasufanyiwa ni mru kutoka yons aukai Komorila hatusonti pia ikomorila ngelindao wana wa Komori wonti pia na singareshele zao wandukao wana fikra watiti ya ukaya wandu wala wa siasa fulani wala wandu siasa fulani karana ukiriri hajalo haukaya ikamla wa mtu angalia mfano miliba hilinika za kifu wananyasi wa Algeria ngasina takriban ya miezi 10 wao wasihimo babareni ili wao tahedaula ya uhaki ngamju wao kahatana leo manu kwa mashababi kwa tsulansi urongoa kwamba ukana izo kweli lazima system irohedi ngoi ikawa mlamwangalia harmwensi hatu wananyasi ya Sudan waenshi harumwa dictature ya mahamengo miraru leo mashababi wasoma bareni wende wafanya mkonzi watanganyi habazima ensi haongendela usoni abonge ngaranzao ye experience ya he revolution pacifique ngaresheleza ondo inu revolution pacifique abunga ngari hadarishao haina mrudu anzari tuhum na aina rongo toka yonsi ya ufujar izuka zalingana nasi sisi wanazioni sisi madhamana sisi makadro walio harimwa ulemengu kamil ngari shwarma daula za kidemokrasi abo karadajo duari kopen rongo ikati rongo za demokrasi abo haina mrujo kahanza yari tuhumuna haina itendwa ikao jashilashi zoshi tuhumwa iraisi wa hema shababi ulokomor ngari shilaniyo jumlatan wa tafsila karitiba zima na haina mruno na fikira ya ukayajiatie mfaraka na nkodo harmenti hatu wanzo watenkodo ngwatulihani hao wafanyaze kudeta rangue tarehe hata leo ngwatulihani hao sisi wanazioni sisi cadre sima jeune ma patriote ma révolutionnaire ranzo nsi hatu ibasawe hauka karjajo kubali leo au 21e siècle zidaula pia za pepea ekomorito bakisha tahaoni hata na leo wakati ujangari parao haujimlifu rango wajushinda wahudhurie he ziungo za hao nano wajushinda wahudhurie heze fikira za hao
ngarjo hanti ze disposition za hatu ranguze platform en ligne ranguze telefoni za hatu ranguze email haina ulona proposition haina ulona ide hatembwana inwiri goshinderi waswili emruo ribwemi imihono ya hatu ngari mlidao le 7 au 8 février 2020 rjeri tsanganye vatima zemvu ili rionesi ukembwana ili unyu hatu soti pia shainsi ya mbutuka yonti abonge garikazo kifu yavo na uhale manza urombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ulionga si leo siku ya Juma leonga wakati wa ijaba na singa si wakati baina al-asr wal maghrib rihale manza sonti pia rombe Mwenyezi Mungu yajalie zembwana zinu riwaswiliha amani yensi hatu wabuhema dhamana ipepeye tena mnazi daula zinji zipepe yao Mwenyezi Mungu yatoa haina shari chanzoshi tilo harmensi hatu Mwenyezi Mungu yatoe haina tabu yazoitilwa reka group reka wanadamu wao Mwenyezi Mungu yawatule shauri na kuomba Mwenyezi Mungu harimo wakati rono Mwenyezi Mungu yatsanganyeze nia Allahumma alif baina qulubina Allahumma alif baina qulubina Mwenyezi Mungu natsanganyeze mio hasonti pia si mashababi wa Komori rijoke Komorila hatu sonti pia le Komorila kena ulila wanduka tsindasi Mwenyezi Mungu yarinike sabr haukambwa na hamada zinu ngazanzo sabr na Mwenyezi Mungu haharambia harwe Qur'ani wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.